Nabel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote Tuni February ni sim samlali ni kho a emitam sa kon chile vanoi Thusoh chum kilo khom phabat ho vanoi khanto machal na adi a technology lama kumzibi tha a ha ta a hu macha dung zuijin amilip mobile to ki khan thailo bangin aum tan hi cho la chun a hi ti a chapang simlai chule khu hello like isan apel chompon hi mi abang khat loi hi ne la cha silchen hin khu ki sanjeng jong su mi ha khomin asun azana mobile phone to alu asu to le amang thai hel abang jing tan hi iti phat lai khang hi to kilhon in mobile phone ngol pi a thina man na kisanjong anal hunjing bangin achi sa February ni sim somna thumni khon Bengaluru khopia chapang kum somla nga cha hinalai avatika kitinu amale aman ahin ho anaki su be hello kitana hi thilsu hi Bengaluru khopi sunga kadu godi area hopma avantika chaurasi kiti chapang nu chu polsong them vetna aneding tokilhana lekha simna lampang sanga mobile phone jo ahalung walza anu in anaposal chun achena building dan somni asanga kon ke chomhan thina anato in hi het thekha chu polsom thimba na hi ahung lungding February ni sim somlanga akipanding chu hitai Thusoh documentin kadu godi polison and natural death case in Restel and bol ngal ovin mabana khulchin zong achil happy ve akiti hitabang Thusoh hi igam inam sunga zong asu thading dimona hi lai ziun mino mi pate hitia kiloi khom na chumchum it hon itilam dola simlai chapang ho het thim na le mabar akon kang se zidan hil thim hiding uham ti hi kulta gelo the hitpoi achung chona thulai nam sungam sunga thulela thuno bautam son ho hi atang zo lungel pi hinglowa platform di ta hello social media ho a kibor bai zi ahinom zi e Nigerian sa solam gamsung a galetol gimnai ta anom zi a kin sona ding ngai tu na zala Czech Republic gamsunga anagal zam refugee sangli lingdi ho chu kumsom wal chat gama avai tham zo vin agam sungu ananungzu pantawe hi thilso hi February ki patlama United Nations High Commissioner for Refugee UNHCR makaina noiza Nigerian let chat vai hom to triple tight talk ananai zo uwa machal ho hi hung do hi akiti hito kilhan chun chat gamsung Borno State Capital, Maiduguri achi sa 2014 kuma anazam lut Nigerian refugee sangthuna zugum hochun agam sungu anungzu panding u hitan repatriation process plan dungzui a mi sang sigil somko khopsa honjong agam sungu akinung leding anga alal he ove akiti United States Intelligence ten tu kum kimvele Israel sapai ten Iran gamsung preemptive strike ti chumel ma ten ahim bulu masang ova kemalap na a Iran nuclear mumpi ho abulu kum ding uvin he sa na khauta abol ve thugo hi Washington Post in Wednesday ni ho acho ta san theita intelligence report chumchuma kon ala kham ova aso do ovin ase uve Thulut in asay ben a hita banga Israel te bulu na chun Iran nuclear government cha asim na lam a akal song naw chu hata al ha izan ham khat anong kai be sa ding a hi ati chule hi chi bulu na zi a chu gam kai song ki gen mo to na le ki de na sang che di galin ta in so do thaini ding zong lin ta hi ati Analyst hogin cha dan in hichi bulu na chi ha thaina ding chun Israel in dram ha ta a athun go ding u a hi zong ati alang khana Iran in nuclear program achi pi jing u hi galetol lungvul to kemat low peaceful purpose a hi ati jingwa ngwa phat si a Israel su mang na ding a kha sil jingam kha chu hi kin hi hi to ka la hi UN nuclear watchdog ho jing injom Iran tend to like ta hi uranium enrichment hi hata a achil ha pi wa milham ho manding mai hi talawa nuclear government cha sim do zona ding a nailam cha a hidan ata lang zingu hi chule Iran hi chi hol pi ho vechel ding a kal sungzing international inspector ho alu sa laudan u IAEA ten apon do jing saw zong hi
Achi sa 2025 kung sunga Israel officials pabep hon Iran nuclear kolpi ho su sitniting a kilem ta phat hi tia anagut zinglai uwa Biden vai homnan ha ta a anakham zing ahin chele Gaza gam sunga Hamas tele Lebanon a Hezbollah te chunga Israel gut ta a dauna ahin nei to hlona Iran dinga zit levei banga amman akut ha ta a tong cham bangze hi ta azia nuclear government cha gang ta sem do loina ding aha bui pi le jingdan u Israel ten ama akit lo u hi February nisim somnani ni khu a US President Donald Trump in nailam cha Ukraine le Russia ki ka chamna a do na ding a President Putin to ki hona anel hon na ding a na phone do to kilan in NATO gamlam kai ho ki ka achule Ukraine lam kai ho la jing a zong lungya ki ka ale ki kal na len ta so do lo ta na hi NATO gam hon amu pan lova hitia ki hona omjing ding hi hat in adat mo ovin European gam sunga chamna hi hung ladai theizin ase uvin hi alangkana US Defense Secretary pan galmasang tichu pre 2014 lai banga Ukraine agamgi anung a chule NATO a apan kit ding hi mang thu ta bangle a hi thailo be ding thu a hi anati chule United States in European gam hon ki tho khom pan la khom a Ukraine gam security tha atundo na ding a hiding lom ta a pan ala na ding win anate min hi alang khana Ukraine President Zelensky in Ukraine pan na lova ki hona chuki pam thailo hilding imacha jong ki sei la thailo ding a hi ati European Alliance on United States in thulha na ahin mo ala kha a Ukraine kam sunga Russia khuna ahin mo pi do a chule Europe in alhang pi a achipi security framework su se na hong pang khade hamti lungcha amna len ta ne vin hi Manipur buina ki patna pat la som ni la khat wal achi zo nung le embarrassing Manipur si ama kon resign aki bol ni nithum zo jani ni khon Manipur a president rules pl phondo ahitai Manipur a president rules a thu jani nilha jen Ministry of Home Affairs and Notification khat asodo ta na hi Manipur a pr jingbang in assembly hi suspended elimination a liding in akisai in a hi President of India Draupadi Murmu in Manipur Governor Akon report kamudu zuile hichi report le information dang kamu ho gelha na kanai zovin state government hi Constitution of India dungzui akivai pothaita lo hidan kamu 18 MHA notification jun asai in hi Het thei chu February ni sim ko ni hua chu embarrassing in Chief Minister ahina akon resign anaki bol ahi resignation letter chu Manipur Governor AK balha hinga anapi lu hi nithum achiwang in amma helding ki muzawlo in aum e chule India Constitution Article 171 Wandung a State Assembly hi lagup zawa khat vebe atolo le constitutional crisis kila a PR hi ki koi zi hi Manipur Legislative Assembly session nunung penchu August nisim somnani 2024 ni khuwa anaki chai hi hitizaw up February nisim somnani chu lagup akichai abaini ho anahitai February nisim som ni a assembly session ke panding in in ahilla CM and Brain aki resign a assembly zang governor in cancel na bol hi BJP tenor is in charge Sanbit Patra in achi sanitum sunga infala BJP MLA kem ni a hola a CM ding ana housing ahin ahilla consensus CM candidate ding anu muzolo u hi chule governor zong izat veham anaki mupi man hi janhya MHA gadgetary notification chun Manipur a thune vai hom na zo se article 3562 zuya president in ala ading hitai ati tu chunga Manipur a PR ke phone hi Manipur tu sim a asom lakhat veina a hitai 1951 apat tu chana India sunga PR tam na penchu Manipur hitai embarrassing hi 2017 apat 2022 chan tam hingse na Manipur CM anapo hi 2022 apat hin po kin hin ahilla tam ni kumkhat alhin zo in maitai ten Kuki zo chate chunga gal ahin bol khumovin May ni sim 2023 apat tu chana hi hichigal hi chilhazing hi
gal apat doa a China asem thelo sia meite emile tamta zauna a mi tamta in enberen hi nasata a oi mo o hi tu chung tilo Manipur a pial hi somveina ana umhitai hi ho chu 1967 ni veita anumin 1969 1973 1977 1979 1981 1999 1993 2001 chule 2025 a hi zan hi zinglam nidan somla khatle minute som thumchun HTC conference hall maria Kuki zo council public meeting ana in a hi hichi a hin kin lamkai in le mate joint secretary KZC apangin phat patawna reverend KK house secretary more pastoral fellowship in anizin a hi Jizawin KZC team ga kalsong ho kimel het to phat bit le mate lamkai na in anay uvin a hi lem na thu seina le ki not address phat Hinlin thang le German KZC in anizin abanin KZC activities report pina ginja verzong spokesperson KZC in anaingal in a hi kin kiman sunga haulim phat mangho chu Hill Tribal Council more Kuki Chief Association more Kuki Women Union more block to KSO more block ho hi ve haulim na phat ke in floor discussion anai uvin ki pathu seina Hinlin thang le German KZC in anai in Phat kum kha tawna Reverend ngam ho more pastoral fellowship in anizin a hi Dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe